srango kra tata na yola gwa senyela nangama. Nyamie danga benga ben yangwa sa so yule. Manyamie ikulale ni envoisile o jiunglo klebe. Isonti nsre nyamie vlenke. Maebo eku e gasoli kawle ye ekangandenga. Anangama si osu misrelembo. Ke nkpata wo si osu. Ke nwonyene nu nkpamflewo. Afin si ke atemisu. Alléluia. Enya mien yole ausu. Isonti efa fluanu gwemu. Ye etonzol ye yakun ablesien onikun. Alléluia. Amen. Christ o loye okpla ewon. Afin nyamie soy otikpa. Isontiema nsre nyamie vlenke ekae osukungba nu. Ye akangandenga otiklewa gwemu yakun. Ekenge yuan san ofagran nna. Iwama amusike anangamaye oti nyamie nyo. Ye oyili ye o. Eti ilie. Eti sramu. Ye etike ikukunu nemusa. Ke amuru iswanu anto ye sile gwe. Ke anuru ya uro kunuloi amuto gwe be memei. An yi iya ye an le yi ase. E wala nyamye yi ase. Afi nyamye danga we. Le mo kwa fien umwanu. Sanga be sini esi. Sanga nyamye kunye mvle iti ale. Osasali Côte d'Ivoire mvle. Iti amangre mwe kwa jaso aulolo auluso sanga nu. Onyo ngwansu. Afekani stravye mule mo kwa fienu. Sanga i baklole nu. Nde isofwe mewe ya fie. A monensu ala nyamye yase. Amvwenga bosiliwo. Onvlenti. Ongwanti. O aulonti. Monensu ma ila nyamye yase.
Alléluia. Ye elanya mie ya se ku afie wike klelenga bo sisra menu mo be klelike o maya nya kulale like kakasu isonti sa dandan so meti a monensu alanya mie ya se ku ma elanya mie se. Alléluia. Yes, ye kayo sukun banule pe kun esre nyamie oni pasteur. Maman. Glemui ilawa si famille Jésus de Maïno. Kaiti o mamu oyo ife. Ye ibali glemu ke e o demand o isuo. Blenga we ifa anu. Kenya mia tinga o klare sai. Blenga we su. Tinge an yai o kunusa ni o jajale ino. Baba o mamu bi bali ura ifangan. Gamoti sambi sisire. Lele mo blen fa ko ibweno o vie. Baba tra ya fien yo kan vule inglo. Baba mondei o mamalei o krusai kwa fan kloklanglo yilei o yoduma dan yoleriki. Wa wenga bi kanvuma o ti abit klareri ensun. Esro kenya mien. Mok mba choduma fungle muyei. Yema kan vule ni asina o yok mba che olie. Ila si baba. Mauduma fu. Mokale ti. Et mien sans Jésus-Christ de maïnou. Amen. Alléluia. Isonti oni angabo bwekule akpe yoni aso ihu ya bosurale ame inglemui yoni ilike na reisu. Mien vlenke ma egwase yengle mui se bali nyamien nyunu ma ewla gwase ma edi aklungwe afilike nga ele ibotilike dan yele anangama ikungba sabeli nyunu mo wla gwase sangati abali fasie nyunu ye oja saso inuama o isonti ete suwe blensu oma etiendenga Otiklewa Efes fue moun netre kuima nsanu. Iwa emi Jésus-Christ ici nyamien iklao. Ke eni Jésus-Christ e kakilisran moins. Ofali nyamien sulo ninge kpakpa. Kla bo kla yo sran iun isae omaniye. Sak kpakpa nga bo nyamien. Iklale ni anvwe sile nou sini Jésus-Christ nou. Bo fama enti. Itie ke benyunu onifata ke jiaye ke benyunu onifata ke meme ke benyunu onifata ke lease sien e wasue nyamie mama lensu o ma efa blei e ma Adonai.
Eni agote kiki nete blunisa. Gote kiki nete blunisa. Gote kiki nete blunisa. Sango blunisa ye. Sango blunisa ye. Sango blunisa ye. Sango blunisa ye. Ìsọ̀fẹ̀ tún mẹ́wọ́, ọdún mẹ́wọ́ yé. Sango plus 9. Ìsọ̀fẹ̀ tún mẹ́wọ́. Sango plus 9. Ọdún mẹ́tò tẹ̀lé. Sango plus 9. Ìsọ̀fẹ̀ òun kásán. Sango plus 9. Ọkàn mọ́sán lé o. Sango plus 9 yé. Sango plus 9 yé. Alléluia. Ma bonde jinya mie yeye. Anangama mo, anangama kula. Etesu eble isu. Oma ewasre nyamie. Ye ewasre enyamie ilike. Isonti ewa kangande ngaboti klewa korent fwem nyosu. Indetre blue ekenge iwa san. Ofagren iwa na. Otiklewa ke kanze eti srain. Alenga ekun. Ekun me ike srambe kunsa. Afilike nga efakun alen. Be fima sran. Be finyamie. Be tike kleke. Oma be kwa bubu. Awang bling blimu. Ebu be kwa nga. Be akundanti ten. Be bwe. Alléluia. Isonti. Nsrenya mienvle. Kema ebo ekun. E jaso. Ye ewala nyamie yase. Ela nyamie yase. Oni e asonu. Ingwan. Sa dandanga nyamie nye afien. Bo tie ma po bwedo asonu. Ote jinkenga sai. Ma ebo ekun. Na ela nyamie yase ke oni fatansa. Ma ela nyamie se.
sili ke kura ela fiangwe nga si yeso sontie manglo mu se boyu osran klule dans sonu e wa ela wa se na esi onye afiele ke anangama aisa dandamu amai oklale dans sonu engwan oti woye ela wa se esi onye oni sa dandanga wa yibe ngluma enti tena wo eti alikefti ela fi osuo sonti manglo mu yodu manfo afiele kasili ke kura nkan vle nyolie oklale enti emi Jésus de manu amen yesien e wasre nyamie ilike ometie wasusre wansansu kofei adona yi aswamu lele bo fagwalo oni ranger kungo metele amuli amu wasre kenya mie ikundele ngabe kundele lebo be wi ma yawe okunye kenzwewe oni aliyewe okunsransa akpaswa nyonga mu bebe sre soli e isuo kwa kun ranger nyonga bo be ominyunde ansuye amukuswa mu wasre ke nyamie imamu benga betilie sakpa boni fata ke be nya beti bosangelele nde saswa inu ania jamais manya mie ikrale nu isofwemu be kra fa be umbe manya mie na banya ti dele vienti alléluia ye akpaswa inyonga bolo lele bo faju asonu pengbe meloy amukuswa mu asre ke manya mie yamvwe sile sai otran envlensu ye ma meu mwan bobonu anze kodi bwa mwanu monsran me kro be si kenya miengo ni fata ke be sui yele anangama na be fa be umbe me ma ebo ekun na esresre wan sangaso merci Seigneur asenani du madame ti olietiti afini alema osu asieli ken kra Kulenga klobai. O mai tiaji sada da mengru akrenyo. Ngre munye kun. Sei wonu. E wa esi onye. E la liwase. Atieli ke sami ali ke on. Sonti baba. Ngaboti klame delelie. Ngaboti klostran yu kle famale. Boni fata ke kunde olele si kanga bo nangama oni fata ke ju. Na ye ni waya janu. Ya siwo sakpa. Nglo muyi baba o mama jaso esusrewo esukma eflewo afi stranga boti bo nanga mai kansa so e creole anangama joa nyunya nglo mesu eku na de emvle ku Côte d'Ivoire iti ale ye mvle nganu benga benia simo benia umande so yure nye Jésus mo kulale nkambe mo awe sanji nglo belka koyo na ikula sonu asenani dumada wa iwolienti ati enya mieo ela wase ati kenga ikan ati esrewa ela enya mie yase famille Jésus du manu afie la fisu yesu zulenta kasu kenga boye kani enya mie ntili afi nya mie nie identikle wa kotima klosran na wala kasran oti nya mie yo tie ndenga ekan kwengweni viasu ngule muyele yase afi wadu mwaja sa dans sombe no amai makamvule ni asena mamale oye inyamye ikungbache ili ngule mu iwa Jesus Christ bo ulicheni idumanu amen sien ma egwase ye blenga waju bleke eusa eni anga bo ande ye besuba sonu swa sanganu benie asonu Omansa wa bwati aufwe. Abali savye nou jale abigyanwa. Yende boti nyamye ichensan awan banani ye asonu so ili kaure. Anze kusu oni avye boli nyamye jasi fenkleri ande asesi onke abana engwe so ani nyamye betra. Sete kokofwe we afien anza aufwe ble ma ejaso na sonu osiye. Alléluia. Et wike e babani e mami viemu be jasoli. Isonti insre esi soni e mami somu kebe guase. Ible wa jubo. Sran viembe o.
bobe wa so amunu isonti e pasteur ngaboti asonu ngasu pengbe pasteur Kra Daniel oni boson fuemu be abe faminu ambe ya mumoni bale ma blenga boyti amu balie afien manyamie ikulale ni envoisi le sa oni etran ye blenga waju yenkusu waju kele mo kwenu jasinga bobe we afien wai ma asonu oti koyo na ikulaje asaso menua isonti e wafle ni alie e baba Jérôme mon blano ama ele mo kwenu jasin. Alléluia. Nyamien vle nglemu e amulike mi san Jésus-Christ de maino. Manyambia boti amvwe si fwe isakpa ni kulale on ye kula tranglemu e mi Jésus-Christ de maino. Kay ni amablai ofikanesa. Blengwa duke mai boil doloi. Isonti mai kula e akundai otranlika olewa. Ndoloi e kwa chinu afanyo. Yeleke ikliklisui akpa swa viebewe afien. Boye jola obenua. Boye befasi nyamien invle inyro. Kwaku inyosu nde benu flanle. Isonti mai kula ibonda iso ibabanga boye bedi ajasu jumai mai bonda dakpa iso benu. Yeleke ble kula nga boye beba ya fien. Na ule ndenga boye fama nde sombe fe gumi. Alléluia. Nyamie ebonda so e meyo afi ke nyamie famwa e fama ye ikuzo e akan. Ma bokon ele nu ebonda e la nyamia c'est Jésus to mai nu. Amen, amen. Baba ni mami mu e amulike kungle mu Jésus to mai nu. Yele nga e diama ofa fin kanlele. E kundeke e la nyamie vle yase yele ke blenga mo e kina mu nyroa. Bo isra mu ke ma ikra e ya ajansu e unke e ba. Alléluia. Amen. Ke va kentiti sa ke tobe le tienvielele sainto. Alléluia. Afin ke ni sa anglonga mo e bale moti septembre il est nous Maria Yule, il est brunignon, Maria Yule, il est bruninglan, Maria Yule. Alléluia. Koku était sousou, était ouais ekun, o mangle mui, Maria Jikusu, o le ekun. Alléluia. O man itman te ole e wa fle enyama bien, be fle amani bedel yao amen. Ke ba e sonu oni dambole Jésus. O man mui, Maria Jikusu, o le ekun. Alléluia. Oma itmante ole iwafle enyama bien Jésus amani bedel yao amen. Keba esonu oni dambole Jésus. Oma Maria Jikusu ole alléluia. Oma itmante ole iwafle enyama Akoko ole like kunible soutien akoko ole like kunible. Alors enyama nye iwaseke ona kofa sangatie ya imasi iwo ko fe na mebla. Amen. Voilà, a au fou donc abesun bo ile e un peje yi. Ni se wa kan oni utra le klamanga oni jama bwa klanga tia suna benyake la suna benyao mesi makaberio eh. Niti weklanga oni utrale klamanga oni sri waklanga tia suna benyake. Alléluia. Cabine technique on est inspiré. Ma quand voulait oyo nyamielie Jésus dumai nous. Oma enyama mwe be die nyuye enyama ya soa be flei amani bedel yao armel. Enyama otinge asonu ikungba asonu sema iya paswa ngamo eti jasin boble ngamo o mininya lo fa o alléluia. Oma ke o lo o jepse manu ekun oma oja o mininya le nga juwa me bunda me. Amen. Abamangbe oba ke o afali ke ko esanua o ma enia blankusu ya o bo kon le enia ma blaso be fle kwaku adwa Karine. Amen.
Oma enyama blaso se enwi kenvie odjinawa oma le motuenu jasimu asonu iblofuenu lienu. Kokun ikunba au groupe musical Fils de Sion. Oma nyamie fanganu besuzun ke beulu ajanu anglo ngamo obe nyuno mo fle novembre anglo ikemba abla oni motue meringa o yopugon anu kamese ke donglan oni boué. Oma ke vielo nyoy eba asonu se ma pobre de wa 13h sous kokun ebana ifabe ifa wle nyamie kli isanu aja isutani yaoye. C'est combien le pain? Voilà, amen. O mama ekwa efatani soy nama efaswan enyama mebo. Ma kan voulait o yonyamie lia e wasra e pasteur Toto ke ofa enyama mu ofa yaki nyamie sanu ke imoti nyamie o gwegwebo o mai. Et si nyamie awa masram de club boa jairi kidan. Enyama Armel oni Karine moti janvoy on fera keni ibla onyuna e fabia chosano donc awen suya fabia fa clé o asonoi lele ngablen fa jui ni abe sutingabe be asabia mo yenwa kata be su ma janga oyo kan vlelike asien awen soa minyamie kli sonti sasabe yera be su na ma kan vle oyo mbache olie kon vi fue wa wete na mo aja so be wi baba tie iti million iso sanga so bebo na ma be un pajabe ye ma odman fo et mien Jésus Christ de Malieno amen. Alléluia. Ma esumame onindabole. Tu ne fais que pleurer. Ce monsieur que tu vois là, tu ne sais pas ce qu'il a enduré. Cette dame que tu vois là, tu ne sais pas ce qu'elle a enduré. Alléluia. Ma kanvule nyo Israël nyame klilia emi Jésus-Christ iduma ino. Ye flan ye jasi menu. Ngalia ofi ye baba ni ye maminga boy. Bekle wa wule nusukrui. Bekle lolike bende. Bewe maenu ato nyamie invle. Yala ke bekulanga boy bekunde ke bekle like wa wule nu. Like kangale. Oni like klele ble oule ye ationu. Isonti bekulanga boy diso jumai ma bekle beduma. Ye maminga boy otrai baba pasteur be flua yase ijaso koko be kuranga boy bad maba soin wa wule noi se nyamie ome iwantin ai masi moneke boy ti utunga kemba ablasan be fa be flua oninga ifle diplôme be fa mambe isoti obo aswan lila boy ofara ke atrambe noi iso moneke lia noi mai kla yetranle sie oni niamo ye Université Gabo fle UAK enwema yenwa to nyamie mvle ye ke be kuranga boy be nyali me baka fwe boy be club duma loy se nyamie o me nwati beti besu isontima o ye kra inandolie obo anyali o baka fwe anze onga bo akunde ke owai o ru so université dalie noy mai kra ikle duma ye maminga mo trai baba passe be flua yase ijaso uruwa kumbansu yo yele ke se nyamie me nwati anglunga moya aulu nomba ti septamun inwe bakanga mu beuru sukrunio isonti be kuranga boy be kundeke beuka aulovie beuka sievie oninia vie ble onu yeke ationu se yusoy okanvunyamie oyimanyamie iduma onya kanvule isonti mai kle iduma eku ye mama ngabo etra ye ba passe be flua yase ijasu akura ma flua akura to bavie isuklutrale akura to isuklu ninge anza amemesika bekura kleba beduma se yusoy okanvunyamie isontima yekura eduma na Jésus Christ iduma onya kanvule Yesu yusue kun jasino flaleo ye akpaso nga flame ONG Alliance Optique ay mansins mona ki enseignamie okriso ye sini ye ninga bo be disujuma betra yafien ye ke d'autres juma mo ye be dio isonti kabe bay ye masujuma ye be dio isonti sa kunde kebe ni awi mai okle oduma eduma klelen otikodo kunku mai kle eduma yima mika boy trai baba pasteur be flua yase ijaso koku sabe ni aima na se pache vi o ima isui se nwe to luneti otikodo kun ablasa onino
ye jasi kasien yo kale ye sini ni ngabo ebe di sujumai be wen ma enu ato nyamie mvli yele ke utu ngabo e boli bombo e ande oti mole ba abla oni sai kale ngabo ason ba ko fara ke otani oti kodo kunku isonti ma ye mi ina itani ye kalem ye ngabo ebe sini anglu ngabe sini lo ino boy kale vie otran ye sui ma ke asonu ovie ma ejura ko nwu baba beun na ma yetani ye kale na Jésus Christ ma wanya kanvule ela nyamie yase afiande jasiri ga malie viende onmanu ma kanvule ni mama le o nyamie rie emi Jésus duma mo iso amen. Nyamien vilemu nyamuli ki inglemu Jésus Christ idoma eno. Manyamien ya ungwe onye trantiti emien Jésus idoma eno. Inglemu ndi akungwe yelike anagama otikpa sakpa. Yisisile onigagale ngamo osisi engwambenu olema atabo ble kwakle enu anagama okuitiale osasai. Ke enye sasi anglunga eonwe otike ke eboyinsa na enia jomangamo anagama dilimanie muke afwengowe oti afwekun nkweten so yelike ke nyamiesran obali anglunga be fleke utu ngosi afwengosi nonu nyamie faweli anglenu ke ma okpesre wa ble so inu ekpeli sre wa ble ngabe fleke prière de 3 tanti et ba et wa akpaso sang et sre nyamie lele nglemu ofa ken okpaliye kunke ma nglemu kula ke beske 4h45 ma esre nyamie isolien enianu e oli ke ni sasi angrunga eginwe we otike okoye wa ya fwe kun obeti otisu ke ma eya na ela nyamie yase esi nyamie uye e kanvu nyamie ko ni fatansa ezodu mamu Israel mambe liso ke nyamie ko mo kula le ble kunu sakusu otisu ke agran oti alesi kabobo ato atonige pakpa adi anosunzwe anosunzan pa ala nyamie yase asinyamie uye otisu ke be zotitio ometin aimasi mone kengowe andeti mone aimasi mone ngo bale ma ekula eya na ya sinyamie uye ela nyamie yase e nyamie imo ipakpa nige pakpa ngo yemani e 3 tantinu nige dandan ngo yemani edi lalo e kanvu nyamie eto gue esiable e mama nyamie eyi nyamie yaye okun eto gato e penu sa zo pasa zo e fa ela nyamie yase alléluia bless you nous ngamo eyo yole e bobo no soir do nasu 16h qu'est-ce que 16h e bobo le qu'est-ce que 18h oya gwebo il bless you nous pasteur wa grand afan ye o sre nyamie o la nyamie yase o nyamie yaye ye bless mo wa di bless o kusmo o sukoya tabo bike kula pour le blé mais voilà il bless o sukoya tabo mo o suko ma ikula iblane kan vu nyamie e la nyamie yase e nyamie yaye na fiamusu ay ma simone ma ikula ya kan vule maman le inu Jésus Christ mo ukai. Babani mamimu nyamie vle nyom ko kam ke mi Jésus Christ du maino ma nyamie ya mve oni 30 Jésus du maino nglemu nwa mnyua eleke e baba mu be mani jasimbi pe efasia mnu jasinyela oni eleke anmasi e baba nga mobe o asonu semansu ko betisu pengben be sumani e baba Kofi Rosberry oti délégué de région
Koblana, on va essayer que, et passe le l'instant, pour y affirmer, Bessa mi abessa, neti biwon ka ofle be ko diguma. Bebe fa be ba, yo so be kun ba yin be fa be ko. Elande kama, ikunisu. Ke be kunisu, e gusuma me dik pengbe wa e ko hun yeun. Moi e sonyo. Ke unye e aye passe me blandeo. Ke ko buri angun na. E wa saranga ya ulu no fe setam sra. Iken ba bruni sansu. E passe me blandeo. Sansu ma be flemi. Be wa kwa e sanyo, passe le sanyo. Kenyo e se, e kumba kumba. E si e kumba kumba. E luku, kumba son. Be sansan. Be blande e lukumba. Titi kaya fayu sa. Kaya fayu Pasteur Joseph, on est pasteur Saint-Clair, Bélier-Sou. Kaya li pasteur Joseph, il blande. Ya fwe kumoju, ya pasteur Saint-Clair, Osman Olio. Wa klime yale. Kusu afwe liye. Pasteur le lesan. Oti tingi famay. Se bobo, ya mieme e usu. Ya unyanzwen. E sorti, e kan klamu. Que septembre, il n'y a pas plus de sansou, il n'y a pas ce mot, béblandé. On y fait attaquer béblandé, on voiture. Avec un bali, il y a directement, il y a rien. Blesse-moi, nous, et moi, il y a signe bien été. Que ce que passe mes bali, que bien clinique, et que y a mes d'abord et nationalité. Et si moi serais, il y a clic, quoi, on l'est. Adenga, c'est une femme portable. Binding avec Kani, Krokla Osu. Ça au Bakano, ça l'openso, Dengabe Kani, Agrati. Akrafa Pongula. Yamé de Guzman, c'est que Yandra Froid, il y a un babounou. Il m'a à blanc, on sait à blanc nous, on sait Kayo. Sangamo, il compte y vouer. Il confie ça, on y a souvent souhait. Sanga Guzman, on m'engoule, il vient jouer. Et Guzman, on y a joué non. Un jeune là oni, un juillet, il est nyamé inte. Et on a eu un Samaritain blanc, on est Jésus, il y a de nous. Nous avons connu, mais Jésus, assez blanc que Mami, Yaki, Mami, je m'en non, je kumi. Ils sont pleins de goussements, Samaritain, ils juifs mou, mais pharmacie. Et blanc, c'est que, aïe, c'est au moins tu juifs à cette mission. Dans ça, qu'il y a des juifs me disent, et moi, ça, je dis, c'est au tessu, c'est que yo. Ça, si strangamo yo, au sous-stra, on joué, nous voit, il y a un serré joué, yo, on joué, ah non, beaucoup joué sous quoi. Un jeu, oui, dans mon plat, Jésus, quel est? Blalo, bouquin, je pas à me on les Jésus, un jeu, un jeu, il y a l'intérêt. Que Jésus voit quand un club blind, Blamo, ça, y a un joint, clonsou, yo, le coup, bacha, au bourgassignon. Il y a un joint, comme Jésus, il y a un joint, ils sont dit, mais ils croient, ils peuvent prendre, ils sont pas seulement. Il y a faut que vienne parce que pourquoi encore Israël donc Québec cani et même qu'on te bureau pourquoi parce que yo asukonyo kuto kunye ça va encore fa to pon watinu ah y pas le sono wakande y ka se mo i wale me kru pon nko fa avion nya pon ni avion nu ça nya pon il wa fa mo ils sont dit et quoi et c'est où na et souvent ils passent même et on a bello tout et alma c'est pasteur tout fa kanle et on blenga we nu et croit quand on dit au revoir
l'auto fa ole. L'auto arrêté bolé ole. Il cola ole. Ils sont ti ma il cola ici. Aïman si bon en balo. Abi yanga sunga ewe pour l'instant qu'on y programme. Nous avons retraite nous. Qu'est-ce que le 25 bah mi virement. Bébé Begousman, bébé d'aller qui ba à plaçance ou bah virement. Ça Begousman le 5, ça Begousman le 10. Bébé Begousman petit abonnou juma. Petit fait homme d'affaires. Qui encore quoi la sika. Non c'est moi famille de l'élé septembre qui ba bruni sans là. Ok maintenant et sika il y a 8 ans il y a pharmacie mais passé. Mbouado. Ils sont dit Aïman Simonet et ainsi beaucoup quoi. Et il y a un béni à son sous, on y s'est visiteur. Ils sont beaucoup liés. Il va si on dit spécial au revoir des pasteurs. On gagne nos liens. Enfin, nous. Ça veut dire nous, on gagne nos liens. Fabla passe bureau noir. Ici qui est moulé. Faoulé ça nous. C'est directeur financier de Malo. So pas en famille. Non, jasingamo au salon glamour yoye. Et papa mon, on est mamimou, ya gwebo. Ici c'est un ici chéri. Na ya kwa nga yenwa pi. Na fa suma e pas mo ya fa wala belo tonu ya e blande. Ya yi fa club. Ma Jésus kai. Jésus man mo iso. Amen. Bobo dem la mwe amujaso. Bobo dem la mwe jaso. Ega edi egu man yo egaso. Emi Jésus okman fle o. Bobo dem la mwe amujaso. Ega edi egu man yo egaso. Emi Jésus okman fle. Bobo dem la mo e o. Bobo dem la mo e o. Bobo dem la mo e o. Egaso waka e o. Egaso waka e o. Egaso waka e o. Egaso waka e o. Hallelujah. Mami me jaso ma eumbe. Amen. Eba eti mami. Ma e jaso na o ke blakuti ase. E mami mu kwa mu jaso. Ma e bonda e mama nanga ma kwa ni fatansa. Amen, ame wase. Manya mi o ka e Jésus du banino. Yanga e ba kenle. Kwa kwe mami wa fato gwe. O se li ke e bo eti blanc. Ma e jaso waka. Ne yo, eti a fendro bla. E pasteur mo kebe bali. E si ke nyani ngebe sanu. Hallelujah. E nyani ngebe sanu. Mo fota kebe nko. E bo eti mami. E si sanu so. E si san blane. Manya mi o ka e Jésus du bain no. Ande. O frake e enveloppe. De ya fa so e pasteur mi bo. Pasteur mi ti san. Desna se kendi enye umi ndi umi. Ma ikura ipo ekun na esuma be na ma ikunu ojo be yo nyobie na masura lento fami be ye blande ye vie na masura lento fawo oma enveloppe kay po bosa e fingro lo gra. Porokun blanc ni nou dia ole. Porokun a blanc ole. Porokun bleu ni nou ole. Porokun bleu ole. Porokun nou ole. Mami mu. Anjaso sa waka. Nambla wa fa. Piye se ke dia donga wesu. Ponu kuni ansanu. Nyese. Sange. So la fisu. Ke weye bi sakpa. Andanga ya ke fin intéressant bi bon sika. Ko e fin intéressant bi bon sika. So why you be la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia.
E ba me bari. On y est wa. Ah d'accord. Donc yo, mami mon. Et tu as fait un na ngwa mi yan c'est de. Parce que ya soit me ole. Après non e ke ya soit mon ba fa na mlamo. E ya ngeta ni no e man. Black kula inu ko kwa bla oni nu ole afa mami ni abla. Ko lo kumpli nu abla oni nu afa me. Ko lo kwa bla oni nu ole. Am bonne femme en wine. Yo pa e kroko. An jaso mami mo sika kula yo. Sika kula yo an jaso. An ba fa. An jaso an ma fa enveloppe. An jaso an ma fa enveloppe. Eti ma blakan, eti a bla fendro. Eti a blakan. Eti ma blakan. Ma e jaso waka. E pasteur mo be a créé ninge o elie fait. E nyani surale nu. E nyani surale. Be ko fraka e ma bengue. Na mo bien fi entrancé. Kaza ko lo kunu bla fa. Adona yi mi tamo. Kaya ko lo kunu bla fa. Kora mi tamo. Kaya ko lo kunu ama fa. Bla mu ama fa. Le mama ya so anko fa. Brenga we fite amwe ya unganya mi ya ifa mama. Ka we fite amwe unganya mi ya fa mama. Ata se moyen na famille lopu. Coral mi tamo. Blamon na fiamo su. Maya mi ramon su Jésus Doumaino. Maya mi ramon su Jésus Doumaino. Anjaso wakama famille lopu. Anjaso wakana ma famille lopu. Anjaso wakana ma famille lopu. Na fiamo su mami mo. Ananga ma la fiamo su. Iya bi esram be bari be ko. No e kai bi se kan dia nianu. Ma e kura e dia tranu. Na sra plakum o se kan dia nianu. O mi ngoda jaw ma jaso. O mi ngona jaw ma jaso. O sura le ngole. O mi ngona jaso ma jaso mami mo. Planga mo ya siganya mi e ninge be mi me krolo. Be mi me na wa isa. Be mi me na wa isa papa. Planga siganya mi kuri oni esu. Be mi me na wa isa pa. Maya mi ukae. Maya mi ra esu. Enfant be lopu. Nam ya tilalo wa fan. Yamada roseri kina afan imwe ya fan be lopu. Mbuka oti fendro bla. Kango fali nguni de. Yami ramonsu. Amu banta se moi ma fan be lopu. Ama kla fende. En semaine en klasi wa ma fa. Ama kla fende. Mone en kla fa. Maya mi ramonsu. Manya mi ifo ngwa kata monsu mamimo. Manya mi ifo ngwa kata monsu. Na fia monsu. Anjaso wakana ma fambe lopu. Anjaso wakana ma fambe lopu. Omiga kusuma wakemba fe kira e. So sano wa we fa ba. E fa ba otisu. Maya mi ramonsu. Ande wa kla fama. Semaine nous les voyons c'est que moi na ekwen kla fa. Na se kan dia nianu bie. Ango du bie. Afinya mi ramonsu bie. Maya mi ukae Jésus Doumaino. Alléluia. Ma e bunda et maman nyamien Jésus-Christ Doumaino. Amen. Il y a été baflem be Doumaino ngayo. Amen. J'aime sema. Yesu afa enveloppe pour cliquer pa tie ngayi kpalen. Alléluia. Yele nga mo esi oni mami be fi kan lele. Et quand e guasu yele ke
Nyamie souffouelele sans bobe souko on fatama ke akalesa alléluia. Oti sous la filet bobo e sui inglo. Enveloppe nga fele na fia souke isi ka ngole ke nga e joe senga ngwe bla fe sous la filet nous. Ya nyamie kusu oyoli ke kon sous la filet nous o fama alléluia. Manfle kon lié talwa kon lié nga mon kandenga ma efa ewu ewule nyamie iduma idile inu ma efa ewu ewule sikambo iyile nu africain va kentiti sa kenga ete flen se nyamie ma e loto se nyamie ma e avion ye akra kondi loto so nya kunjo o ma manga mo e fala ke nyamie nu fala ke ete gbanflen mo ete talwa ye explique pa na enye afin le kra un idile so ife o ma blenye o ye Banfleni talwa, est-ce que talwa vie ma ma fa fi ke mo be blai, ami ngba ma ba, se vie te ole. O meti enveloppe nya o ye. Kodokun nu. Kodokun blue. Se nga o lo nye asaju asu, sange ivi ole mo asaju su Jésus du mai nu. Nyamie bobo nga mo ta o sike ivi o sanu. Afi wen sra nga mo mai, ye kusuma, ye be reso. O mama ikura e jaso na ma e wafa. Yesu mi de gbanfle ni talwa mu. Abe jaso waka yela nga mami kenle. Abe jaso waka na gbanfle kon anze talwa kon oka se bansu. Enveloppe nga ye bla fa kumba. Unité nga iko ba iko le portable nous septembre nous bla fa fa. A on sanga nyamie wa yo ma o. Ma e bla na ye wa fa. Trawa on le fa ko ko bla ni nou liam bobo. Nyamie ra Yesu, nyamie pepe ou nyamambe nou, nyamie tike surale anwa ofama e, jumanga mo e kunde mo e nyemele, nyamie otike jumai ofama e, ajanga mo drama wale, nyamie yo ma ajabe son kaka Jésus dumai nou, jaso bla fa enveloppe lié, jaso bla. Les musiciens, abe bla mo afa. Afi me musicien mu ka e chebe fa afi sranga ya fama am fa topelo. Alléluia Alléluia Ka e vient enveloppe nga chen e wa se pasteur mu bera Yesu. Bera Yesu ka nga mo ya fait sous la filet le manyamie o fama e sous la filet nous so Jésus duma inu. O ma ya mami fa kenle. Se wa fa enveloppe ngle mu nga na sika ngale wa sanu ka nga e joe. Kekwa ina imasi wa miama sase ole faula nu gbogbo nya oye akra fa aba afa si gbogbo nu kokun ye wa nyanti nye sura le tro nye suba mankan vule oyo nyamieli e mi san Jésus Christ et duma inu amen. Rakmasi. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hey! Rakmasi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hey! Tous les hommes qui se lèvent. Que tous les hommes se lèvent. Mais yaswa be kura e jaso. Yaswa be jaso, yaswa be jaso. Yaswa o krosu, yaswa jaso. Rakmasi. Hey! Rakmasi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hey! Bon, tout à l'heure, je sais que les jeunes ont fusé chez nous, mais ce n'est pas grave. Tout ça, ça va être une marmite. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire. Nous sommes les enfants de Port-Bouet 2. Nous connaissons Port-Bouet 2 depuis on était petit jusqu'à aujourd'hui on a cheveux blancs ici. Port-Bouet 2, c'est un peuple qui aime les serviteurs de Dieu. Même si quelqu'un a une petite chose, ce n'est même pas prévu qu'on annonce les collectes qu'on va faire ici là. Ça dépasse notre estimation.
abon ale kodokunu ale makodokunu AFG et c'est qu'enveloppe kodokunu ça ba le nyamien rasu moka buangunda nyamien fasi akunke ama million ma nyamien fasi akunka ma kodokun ya nu ma srambe ni sisile ile so fasi ke kodokun ablani nu mais ngai iwa kun mo nyamien fasi akun ke afa ma nyamien sramuna afa sumabe pabla bakle kodokun ablare oni nuli kodokun abon akuzu andek na nyina aziri na semaine nga sena menui nyamio rasu pokun o manke amaikun blama nyamio raisu yang seke e aswamu be jaso na be afa be enveloppe le an jaso waka baba me bla korokwa bla ni nu korokwa bla ni nunu ya aswamu e ti asonu bo bia yan korokwa bla ni nunu Bla. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Hey! Venez prendre les enveloppes. C'est tout? C'est tout les hommes? Non, il y a son main, il y a son main. Donc, voilà, ça vient. Lui, il a déjà validé. Voilà. Bon, amena famille, on se sait on dit bien couleur en baifa. Moi on mon enfant bio, ya swam. Ya c'est dia famille ma. Aba. D'accord. Et bla. Et mon plein. Et Simon, en ba kwa nga en fali, mais nyame ramusu. Ya en fa kele ça fa ko ko ablaw na nyemia ibo kuno na ku nke awon ti sese wa na kura nyen itrangale sui ye nyamia ramesu mais sans Jésus de man amen. Et va c'est papa pasteur Toto ye flan nou kan ke ye nga papa fa fin kanele kembobo yele anglo nga bale I kemba bluni san amen o man ke nga ye ande ti kemba ablani san I kemba bluni san su anglo nga bale ye eba ye anya motika de anyanyon o man ke nga ande afe sran vie mad moama yi an imansi ye nga ifali ma ifaili mu ifa commencer bale ye isole ifa tokien so ma kan vule nyo nyamien le ma ekle gaso surale waliama surale nyamien mambe surale waliama surale Pobodein surale waliama surale esi klofwe enyamien wobo jeta ofwe ni sika okule ngo sanui ngle mweboti kon ela wase yele kanangama au gwanu sakpa on den se ke stranga bo o ma osufwe kon nzue klo wa kon nyego ye wa fesoli wa fame yo alenga ba osui afame o wa bia tube klum bia sese bia nwulenu kebera osufwe besu anangama na kabe letio sake sula file nu yelenga mo bia fa envelope ngaye goyara omba besu goyara besati ninge besu esufa be fa kyo sanu anangama tike ngolola noy na masura la utu besu sa pop kabolo ufwe sa jet tike ngolola noy na romba besu manan lalosa otubenwa na lalota otubenwa ananga masura le dandan otikembe be ya besu otike beba besu Jésus du manu esike ayo
ayo ye kan fulay oyo ke olie Christ Jésus odumanu Israelio. Amen. Alléluia. Était sous et blanc isu. On m'a blanc ou aiguë on y fata ke et signe mien ouye on y satilike. Ils sont sa dandanga nya mien ye mae e ni avie mu be wa besi nya mien ouye. Ke e kangan de son e akpaswanga son service d'ordre on besi si e gbogbo mu e agi e chele. Oma aurobonga oswan ebini. Bewa bela esinya mien i ase. Ye bela pasteur Kra Daniel oni ibo son fwe juman dile inu. Oni pobwe de asonu mai. Obela be kla be ase. Afiele ke anangama vieille ofafali be baba anze be un. Bo esi so idumanyele Abdoulaye Dumuya ebini. E wike asonu wa yakima be. Asonu swani bebo strewanu. Oswani bebo ni satilike. Sranvie me fonvoli be oni benuan de. Na ule besukula trama mwa benua. Isonti be la nyamie yase oni sa dandanga nyamie o elimani be. Oma nyamie iun yestile nu. Be la emi nyamie yase oni be satisika kotokun nu. Isonti ekangandenga boti klewa koren fwem nyosu. Inde trenglan iwa blue. Iwanya mien boma avie guafwe I avie bo ogwai boma stranu anu alien ikungbai oma amulikenga amufayo aklunye oma oyo kpangba ye amu agwalien ogwa amu pa nyamien otikpa nike kpakpa ngofa be ma se afavie asie nyamien uye nwe bobo banya esima yo. Ils sont les mois qui a fini nous ngaba buli yakunda. Keke bonya mien rôle yosu, like kpakpa ngofa maniwo. Ko yona like somu kuma ba na ba ekpangba ba trala ngabuli yakunda les mois qui a fini nous. Fana jaso na ma elanya mien yase. Alléluia. Siema egwase. Eni avie meti a ofwe. Bobo ngabo eni ablamu bele nu. Inu egwale mo kwe nu kelele nyo. Yenga bo eni aya swame ginsin. Boti vitri nu eblusu inu egwa. Kwakwe unke gbogbo kun afien bo eni abia kun ogin isin. Enveloppe nga efe ikrai. Osranga bo asesio una ajiolien akrafa ayinu. Service d'ordre. Ma esiesie na eji chelemu. Rango
Srango yinyami kelei. Oni akulunge. Urale oso. Anangama nyamie on vlimbali onyru o mamale ni satirike blusu yale ni asenda imu klokla ifa cha sanu blenga wenu baba siamwe sonu nama oyo jumai inyru kolerike jeje de mai no be baba ben gwain nsuke un den kliwo sien ke baba pe oyin be su wafanga mame dwali mangle mbe mama liwabe liwa ye ke ondem vakanisai u job bengwan besu kande bengwan besu jionglo bengwan beno yo mami ya miekli ngamoti sura le moae fonti orase gwale anyunyalike osile ngabe wabe nyunu ngamoti juman aja jwe ngamoti ala jeiwa franco klein me wati bengwambe su ibo ya su sui ibo su fei ibo nyene osui ibo trovie osu sike kloklo je de malien non kebe ko jumandilei ani bewo kata besu sran vie jaso be un kumbeti ale ye nyamie ni onvle su na be un paja be claman masura lei o tramu su fon ye ma emi nyamie de manfu et bien Jésus-Christ de Maïno. Amen. Alléluia. Ma eguase. Ye ete su eble isu. Oma e akangandenga otiklewa gwemu yakun ablana oniso.
ekenge iwa kun. Iwa amama anangama se ebo efle enyamien otikpa oyo fe iyo leso. Alléluia. Omaye abofle anangama yekun e amemei e ale ase. Osranga mo eke mama nyamie krikri akra tumo kru blete ole. Alléluia. Amen. Yesi nyamie kwao moni yele aunge nyamie kwao moni yele Yesi nyamie kwao moni yele aunge nyamie kwao moni yele Inunga etu yebola wa sasa yo ya jua Inunga etu yebola wa sasa yo ya jua Siemo ya jua sonu nuwai Ngamo ya ye faule sanu Siemo ya jua sonu nuwai Ngamo ya ye faule sanu Yesi nyamie bla ukayo blara Yesu. Amen. Yesi nyamie kwao moni ele aunja nyamie kwao moni ele Yesi nyamie kwao moni ele aunja nyamie kwao Moliela Inunga etu ebolao asasa yo ya jua Inunga etu ebolao asasa yo ya jua Siemo ya jua sonu nuwa Ngamo ya yo efaro sanu Siemo ya jua sonu nuwa Ngamo ya yo efaro sanu Esi nyamie bla ukayo blara Yesu. Amen. Ye wa nangama sanu Ye wa nangama sanu Ye wa nangama sanu Bae wa wenkura mae mlomlom Ye wa nangama sanu Dule wa wenkura mae mlom Ye wa nangama sanu Ye nyamye mamu ye wa nangama sanu Nasre kuye o Ye wa nangama sanu Jezi yesi o Ye wa nangama sanu Nasre kuye o Ye wa nangama sanu Jezi yesi o Ye wa nangama sanu Nyamye nyoliemba Baba ya kisune o Nyamye nyoliemba Nyamye nyoliemba Mamina ya kisune o Nyamye nyoliemba Baba ya kisune o Nyamye nyoliemba 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 Atili suklu ale diplomu Sanga nyama juma dima Ya kisune o Nyamye nyoliemba Anyini klama nyama jaja jama Soti obe kwa fifi fwe Mami ya kisune o Nyamye nyoliemba Aili kwengwe tupache wayo wazo Aklama nati kwa o Ya kisune o Nyamye nyoliemba Mami ya kisune o Nyamye nyoliemba Ya kisune o Nyamye nyoliemba Baba ya kisune o Nyamye nyoliemba
Jésus roule à un moyen. Que Jésus roule à un moyen. Que Jésus roule à un moyen. C'est Jésus qui roule miaou. Miaou là, on nous malo. C'est Jésus qui roule miaou. Miaou là, on nous malo. Que Jésus roule à un moyen. 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 Ministre Jésus qui roule miaou. Miaou, nous malo. Ministre Jésus qui roule miaou. Que Jésus roule à un moyen. 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 C'est Jésus qui roule miaou. Miaou la mariage nous malo. C'est Jésus qui roule miaou. Miaou la du mati fue nous malo. Jésus roule à un moyen. Jésus roule à un moyen. Que Jésus roule à un moyen. Que Jésus roule à un moyen. Ministre Jésus qui roule miaou. Miaou là, on nous malo. Ministre Jésus qui roule miaou. Miaou là, on nous malo. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumao ramiso ma me fle Israël. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Ramiso na me fle Israël. Nana nyamye dumao. Nya lati me fle vivi fwe. Ne ma osu di me kroma misa. Bia mo ma jamenti be kunte krebo fwe. Ndili juma di ma juma blomblom. Ndati prabu na ma juma o. Kakimi dumao ramiso ma me fle Israël. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Ramiso ma me fle Israël. Mama presie dumao. Inja olisu na ma krola blom. Krola mone menti be bufifi fwe o Jésus. Ramiso ma me fle Israël. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Kakimi dumana ramiso. Jésus. Ramiso ma me fle Israël.
Ominwa Oyemba. Hallelujah, Jésus va m'aider, oh Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia, Alléluia.
e nyamie oti famie boti urengbi. Blen waju ke meme wa fa ufre ku. Mone ke bo ko ju sa fata ke ili ke ufre bo fata ke meme dron. Paso ma e ble e ningemu. O ma blen anu e amama nyamie oni wa fa ngamo fati. Ye mama wo e wa du mata wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Ye mama wa e wa du mata wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Nyamye mo pa manu nyamye e mo du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Nyamye mo tonsi yo nyamye e mo du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Nyamye mo leti yo nye e mo du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Nyamye mo sanye yo nyamye e mo du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Nyamye mo nyadye yo ngumba mo du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Ye mama wa o ye wa du ma wa nagama. Ye mama wa e wa du mata nagama. Ma e mama nyamye. Ma e mama nyamye. Say mama nyamye. Oti suda e. Ma e mama nyamye. Ye say mama nyamye. Oti suda e. Ma e mama nyamye. Kwengba blanina. Babwa me kwengbe. Ilike dao. Bekoto mie ibo. Kwengba blanina. Babwa me kwengbe. Ilike dao. Bekoto mie ibo. Betu bekleme ilo. Bela bekoto mie ibo. Nyena ani mama lefata. Anya ye ilefata. Ye jase mama nyamyo. Oti suda le 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 le. Ma e mama nyamye. Ye jase mama nyamyo. Oti suda e. Ma e mama nyamye. Ye jenga obule. Ni akowudu o mama nyamye. Anu manga betu sile. Anu mame kwa me mama nyamye. Au mwango vita alei. O vita o mama nyamye. I can bring out your life. Nyakotoko o mama nyamye. Ye say mama nyamye. Oti sudale. Ma e mama nyamye. Ye say mama nyamye. Oti sudale. Ma e mama nyamye. Israel mama nyamie ye ni ale mo ju atienu like tantanga boy e fama e ni awrolo bo so ti anyamie ti un be fle ese ye tu manunu ni asiasu mai mama nyamie so ma kan fule nyo nyamie die
Jinyamie yaye, mama nyamie so nyamie. Oh, anangama, mon ciel est blanc. 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 Baba. Mon ciel est blanc, le mouille et affien. Menga wenwa. Asia ibolo. Nyamia suloi. Ani ayeilen fata. Atingwa. Atiboti. Ati anyunya. Ati kolale. Ati fangan. Ati anangamangwa. Ati aunjwe. Ati faunti. Ati ebwetanda. Ati njani su nzramai. Wafindi ano fitelio. Ani mamale fata. Ani mamale fata. Dans hey, ati dantia e meme yo hey. Kenya sienso ngoni wasa. Dans hey, aestrotia e kanvuyo hey. Kenya sienso ngoni wasa. Ati dantia e mama o e Kenya sienso wani wasa. Ati dantia e se mama o da e wani wasa. Da e aestrotia e meme yo e Kenya sienso wani wasa. Sonia bevye me soutien kwa yafwa. Da ati datia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Kai soi ni jira kwa vye menu supekpe. Sradi mesunya betiwa. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Bevye me sou wajano. Me sou ma vye me jumatila. Sadwe. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Asu chengwa. Wafye stono. Akuriya suko. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Nyamye suma aunjwe. Auna suwase. Asu ekba. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Asia suka chojabo. Asia suka chojabo. Besura vye sanangae. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Mariage tralei. Besura vye mwa. Ajanga mwa vye say. Da aestrotia e meme yo e Kenya sienso mwani wasa. Afrasukwe. Da
Adidante mama wo. Kenya senso woni wosa. Aswekba. Ikpajare ba gwasua. Dae. Adidante mama wo. Kenya senso woni wosa. Adidante mama wo. Dae. Adidante mama wo. Kenya senso woni wosa. Besuek bawa. Asien kachojabo. Besura biesa mangawa. Ajanga. Ni ati bawai. Ofite mo eso. Arabesuekba. Sura na mama sura. Sura na mama sura. Kenya
Besura vie mesa ajanga. Ajanga le sake oba. Sonula. 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 Sonwe. O diplôme o fite mo Yesu. O skamalengbe. Nia nyamie ange me soutien sambengwa fibram be suko. Akuriam be suko. Be sunza be uba. Be soutien gwa diabète be suko. O coming on o su fite sa fia. Besue vient me opérer. Besue vient me opérer. Jésus opéré, béoume quand voyons. 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 Akuyame suko, béoume quand voyons. Jésus opéré, béoume quand voyons. Manzaya ma vieux, béoume quand voyons. Jésus opéré, béoume quand voyons. Kansame suko, béoume quand voyons. Jésus opéré, béoume. Jésus opéré, Jésus opéré, Agnonya wagrao, Jésus opéré, Manzama vieux, Jésus opéré, Ayaya ma vieux, Oya Jojo, Jésus opéré, Komiya ma vieux. Afin mon bébé, Jésus opéré. Afin ya bébé, Jésus opéré. Amé baba diro, Jésus opéré. Asoutre wati sao, Jésus opéré. Imaya bébé. Jésus opéré, Tinukani ma vieux. Jésus opéré, Jésus opéré, et où me camoué. Yamie klao nyoma me pa ele. Ma be un job fort. Yamo de manya quand voulait. Jésus-Christ il de Mariano. Amen. Si ani niamo e traya una idra osna Yesu nyame ndan kangana Yesu. Ma efa enya mende fluamo likin de tre ablani na ima ablana ni glan fagren ima ablenu. Anya likenga nsise like oble amu mbobo nyoma like son oba oma amkusu entrant klonsu wa lelema nyamie timi ma amtrant klonsu wa lelema nyamie ti amuka amen ya fa san yolen de tre unglan ima nsien Ima ablenou on en sou. Ofa beoli lele betani noalo imable no miaki imable nu ofa beoli lele betani noalo o mani isansu ye orali inu anke nyamie grand besi amen amen yafa san yolen d'être nglan ima nsien san yolen d'être nglan ima nsien Yen Moïse seri
bekeyo. Nwa kle likenga anangama nwa amu yona wa yunglo nyanya wa kle amu. Amen. Amen. Alléluia. Et bon nyamiende ikbani kwanga otinti. Mamiara musuo ya igwase nyamiende ya unjwano Jésus de Malien non. Alléluia. Baba ni mamimu ani aklo fa pamu siani ni emu nglamui nyamulike emien Jésus Christ de Malien non. Ma emi nyamiema amu jwamu fon. Yenga mo nyamu fatai nyamie otike anwa o menwati o yei noa kekleke amungwambe nu ma asien kachi amujabo ya malikai oye surale moelika umienga doi moye onyunu kole umie dole Jésus de Marie no ngle mo nyamindenga mo yakai oye ekpe kense ka ekpe nyamindenga makengle mo nzu kemeke efa sie titinsa sange mbangle mo eminyamie idumanu ke nyamie ya nie konsa yenkanden kriwo black bekanu aku esre amia eso ya ufaminu nya asonu ikikli wavie nyamia vasira noi eniamu moneke asonu ga e nie ikasie nyamende kanenu ya uye tiende ngawe ikba asonu nyonsunu mafa e wako ewre yamia sanu otimi wakase mfa ewre yamia sanu ajanksuma kansan kenyo ikasie niyo esu dingalie sange ma eti yamia nie siani niamo anumasi nyamie ma ebori nyamie de kontirebo o kan nyamie kundale 30 ans inde joleke nyamie ma eukalisu ya ke efa Israeli nyamie emani afofam ko Israeli nyamie ka nyamie ba ukai na ma e kakisra me dwedwe fue emi itimi ni kulale eno ama nglamoi ngamo nyamie wa nka motike nyamie ya nie konsa boye ote a ole frene noke Jean-Baptiste die sai oti blenga ma nyamie ma nyamie ediliwa ndenga mie o mami bleboye blenga mo nyani ma nyamie tili nyamie ndeli kaule boye mankani yatabo ikasien yele nga esutiye nyamende nwenyo lui qui nous inwania ngamon siselike ofa blamu nsrei ye ofa blamu sange amuliai amuka Jérusalem klonswa amutran aminde lele na nyamie tiamuka okun ofali beoli likakon ekun ingo orali bengwa pekoye ko ken somo kande somo nyoni be afienti ni ofuko ya miesu ni be ole ko kun be kusuma nyame de wan kama be ole be meme imbobo be nyani osufuko lele ya nyamie ible okatale emi iso oku san yo le frua inwenyo Moïse seri Israël ma meke makla mulike ngama ya fadaka amu yona nyamie inyru nyanya wa fite amu nyru na amangui makla musolike say fan danyo ngai kan bonu moti nde yatabo motengre mun kan nyamie ya nie kumote awavie nusa nyamie wenyo nyamie mvle nyamie ngai asuya ju otikba sanga nyamie kundele e kwa family ke ofre kachime nyamie ba esui asono ngai bali Jesus ngama esoi wa fak mbanga me ofara kebe ura enzue nubo ka efa we manyamie be kenso eti efa eun e malike soalen lele be ura enzue nui nyamie kundele ndai ka efa we fa manyamie ke fada ka eso sanga fe fama Jésus boisson Jésus nui ibobo le no be kre nyamie oni nyamie nyatilei ofara ka eso sa onwire ingwanu ye obo iwan tikbele ibo ingwanu isanu ye tine ngamo nyamie kendeke ye nyamie watiamui ye inwa ya setiati nyamie itimi ngwenu anze iwa we owenu iwa we tra enu kenga ewe se esoli Jésus nui iwa we ngwenu nde finu mesi sange timi ngamo nyamie ma inwania nzole ngamo suma benga bombe la finsu be awe aun ke soli inwa yai
nyamie iwai aun deso iure okun ikpe wante ikunde nyamie osiesie ingwai o meun ble o fakamangoa o eso kongwe viasu asiesie angwai like kranga me ai vraka akasika iso juma dire wa un na ma nyamie iwawe watio ke iwawe ko tinwai a Chris nous natile c'est quoi essaye manga mo faraka su nyamienu na ituma wanya kanvule angwanui le ya iso noi otikia ya Moïse we makra muliki faraka mu yona nyamie nyuru nya wafita mu nyuru bref c'est que vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Inwa makla muliki ngofara kamu yoy yenyami yenyuru nyanya ofite amonyuru. Liki ngofara kenyami wa nyoy yele nyamie ikundele be fakamangoa ikundele c'est offangambok beli swing c'est affiniancé otiakekle jaso sesiani nyamia muafie maonsu na koeku sana tome na gra na sisiabo na katiasinsi na kofamba na kobesu ni anyuse ko le na ko so Jésus ijanza ba nwe baba mienwe famille ngama akune ka famille fayo siani niemo inwe ila no nyamie yanyu nyangro nya anse ye otiamuo ye kenyamie tinen ko bain ai nyamie isanwali kenandolie oma ongwanui strambe ba oma ongwanui strambe kobenyro oma ongwanui strambe nyamie sure ikpaja okwenyro oma ongwanui strambe kokobete ya akbi ya nu anza akbing bing yele kan nyamia mo jano tia nyamia sese ke eni ya nyuru nyan e jano sanga anke o jano inwe entrant en minte siesie faiblesse sie bobo c'est boy bobo la nuti minute a blasan itiate bobo ali bosa ti minute bruni nu sanga yeten net toto fonfon nou yeten itikali ke konsaka boboy sanke ablele wa vie nyamia fa ngwa asinga wensoa wa fanga ma ke be we sa ke nyamia fa ngwan ete ngwan no ikungbanyo ke anyamia ko boy kundele boy na pekpe no esini eni ngamo amu diri juma nyamia rali amosu donc awenso amu o mie dole no nya nandole ali ke wa musano yele ke amo awa mambla mus domie faiblesse société sa siesie nyamie ndenwenyo iya nyuru nyan o junglo creo yese nyamie kli ya nyuru junglo creo angwan su katima kungba o keme o suno le kun tete senya mie ya nyuru nyan ko junglo ko creo nyamie bobo fa creo Côte d'Ivoire mvlinga oyen nyamie bobo bain o fa kle Côte d'Ivoire mvle aboba sukama nyamie fa kle Sramblin mvle nyamie fa kle meu moin o fa kle meu moin yele kan ni be jale no sakpa siani niemu ndei yatabo ya oye uzu koma mo aken fa kanisa nyamie de na vie esuko ya unsuko trandenge yasi c'est blavier anyway yanui anta efre wi man kanya mi soleil anya mi kundere wa onyunu dan ye likere mi den kende wai sakpa sasoy inu ajia angwen no itimia ngune sungalie yemfa acha sano Christi fwemo ani akru fwe pamo siani niemo ngati mi ngune sungalie yesu fa acha musano nyamie kundele na fakangoa angua ngati enyo sanga kunde ya mie wa weten jaso ya ule yeleke
c'est Tchengamani Jésus. Oko jiunglo kekleke wa fanga miende kende wa mwa mutramu unde na iso no ko jangwa nui moi est-ce que be ko ya se ka be trawa nyamia fa fitirisa ka be mia so wa bonlesa ka be wa kolole sans fi okra jirama ai ka muasa inwo amwa fita be sia kenga fion ye be sia kenga suko ai ka muasa nyamia isano sa unity afi aswani mindele oti anwune tralelike miai kriaba unike miai na fastrelen katirike chinji nyamia kundele Jésus adelimi anwen tra wajale no lele na afa tim nya fa sie mi gwansoyin jisole ngro mi gwano o makay fe we mayamien like kon aussi nyamien timi ifata ke ban le ye lalo frère yamien kende yi fite weyon se fite sakpan krisi fue ba chenjenje yo pugonga soa yo pugonye kan asano no yo pugonye kan asano srakumba yo pugonga we kan asano afi nyamien kula fama yima trekekleke non, il ne peut pas résister à la puissance de Dieu qui va se déployer à travers ta vie. Mais quoi dire, il y a mien, enfin, ça que cliquer. Missimon, minimum, miniabiamon, miniablamon, mindei, yatabonye. Il y a mien, c'est kanyo. Quel est Jésus falibioli kakon? Orali besu mo be wi be afien esutino isonti like kasinga mai na makotra onse yele asura le mastre mi ma okan mi pli mba onfangan na ndenga ken wa akra nyewu kulale anyewu fangan na ayande soin inwa angwano ça tient vient tina se nyame so fa dijuman kekreke itimi anyunu nyalike itimi urase gwalelike ngo darwalo sange nanya miase adomano se akwa trandenga yasina ayi no asai itike wa mami asie ni memonu nge mingbasa nyamye ukao ni awu nyamye sude no yawu ninge wa fa ngale menu siesi angwan ninge ngamo e klostre kroyi ninge wa yawu ngale menu fa on sie ngumi kunda Jésus awu afanga emekru asia nzoli asono noe angba asono senge break wa join me ai na engba e ba asono ai engba wa asono titi ai engba esa engba esa senge machuemi mauli ke konre su bali ke konwa tika fiste sono nyamekru kuma katiri ajale milika iso sanye waju benga mo be sondenga we no bengwano se afan yamandenga we na nyamie ura fio sa afan yamandenga we mo nyamie ura kme mendenga kankle wensu na osionzo lie o fe kwara njira ngwansu o raosu na ngwan o kache o fa bojase srambe nuance sutre frame tisa bubu frame nanti bon kru frame uba diabète frame ejojwe cancer me vie Jésus bon libo tiane de mano maeso amen. Sien usuara amos kanyi amule ni amule wa vi akabrofo no familie isonti se krai so ikaja sunania Jésus nous y mingwango Jésus nous y mingwango au Jésus nous y mingwango au Jésus nous y mingwango au Ibokundei, nyamyeji umblo, ibokundei yo.
Ibokundei, nyamieke ingwan, ibokundei wa. Bega bekundei, begwa be uraseo, nyamie wongwano. Hey! Bega bekundei, begwa be uraseo, nyamie wongwano. Itimi ngo yafyo, angunya ngo yafyo. Ikrale ngo yafyo, ifangango yafyo. Begwa be uraseo, bekunde nyamyo, begwa be uraseo. Hey! Begwa be uraseo, bekunde nyamyo, begwa be uraseo. Nyamye kroao, begwa be uraseo, bekunde nyamyo, begwa be uraseo. Begwa be uraseo, bekunde nyamyo, begwa be uraseo. Inuye, inuye, inuye. Say, inuye, inuye, inuye. Eh, Jésus nouye, ni kwa mwao. Eh, nyamye kro. Jésus nouye, ni kwa mwao. Inuye, inuye, inuye. Olha soutier, inuye, inuye, inuye. Nyewanuo, 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 nyewanua. Eh, say, Jésus nouye, ni kwa mwao. Eh, Jésus nouye, ni kwa mwao. Inuye, 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 inuye. Bega bekunde, begwa be uraseo, nyamie wongwanu, nyamie roso. Bega bekunde, begwa be uraseo, nyamie wongwanu. Bega bekunde, begwa be uraseo, nyamie wongwanu. Bega bekunde, begwa be uraseo, nyamie wongwanu. Inuye, inuye, inuye. Hey, inuye, inuye, inuye. Hey, say, Jésus nouye, mi kwa mwao. Yeah. Jésus nouye, mi kwa mwao. Hey, Jésus nouye, oui de wanuo. Hey, Jésus nouye. Hey, Jésus nouye, ime wanuo, ime wanua. Hey, Jésus nouye, mi kwa mwao. Hey, Jésus nouye, mi kwa mwao. Inuye, inuye, inuye. Say, inuye, inuye, inua. Baba na koko, oli kwa uraseo. Mami na koko, oli kwa uraseo. Anyabla na koko, hey, oli kwa uraseo. Anyabia na koko, oli kwa uraseo. Bega bekundei, nyamyeji umblo. Bega bekundei wa. Bega bekundei, nyamyeji umblo. Bega bekundei wa. Na sukuo, na koko, oli na sukuo. Na sukuo, na koko, oli na sukua. Inuye, inuye, inuye. Inuye, inuye, inuye. Inuye, be ubao. Inuye, ah. Inuye, beti juma. Inuye, inuye, be rajanuo. Inuye, inuye, anyonyamba beso. Inua, Jésus nous, 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 mi kwa moi, Jésus nous, mi kwa moi.
Amana sunyame dengan keningram ye. Serenyame ma babahu. Wa fanga nyame no awan shi nukle blenga mo jo nyame inu ai. Serenyame ma un ko mara mu kwa. Nye blenga fie. Maestre amien. Maestre amien, maestre amien. Stranya mien. Baba o mamu ebe o ye. Wafanga mara libe suba afulia oli. Odumanu ka suma ni mingle monsa. Onso rabe so. Odumasano. Be o klama be sua. Be o klama be sua. Be o klama be sua. Ti Kenya mi slo asono sungla mu yen. Ti Kenya mi slo ma me nkwanso. Baba me onu. Mami me onu. Bafra me onu. Tarwa me onu. Ti Kenya mi slo anjanso. Ti Kenya mi slo anjanso. Ti Kenya mi slo anjanso. Ti Kenya me slo anjanso. Na masran fils akpe kale. Na masran fils akpe kale. Yobe. 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 Benga wo anja isi lo. Benga be o ya fiao. Benga be o nyruwa. Benga be o mi famaso. Benga be o mi beso. En sosuraleno. En sosuraleno. En sosuraleno. En sono. En sosuraleno. En sosuraleno. En sosuraleno. En sosuraleno. O fasna kulie femme. O fasna kulie femme. O fasna kulie femme. Sonungle moin. Sonungle moin. Sonungle moin. Sonungle moin. Sonwe. 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 Sono. Sosura nungre moin. Yamia sulo. Hianwada. Watikewa. Yamia wa jaso. Ajumagrao. Nglolao. Anyango yafie. Hianwada. Watike. Yamia bogwani. Wajaso. Wajrangle mwe. Ajumagrao. Hianwada. Watike. Benga bekundei. Na nyamye. Awe yafye. Wawe sango yafye. Hianwada. Watike. Aunjengo wa. Ala jengo wa. Anyunyango wa. Iyanwo. Watikewa. Group my friend wa ubao. Beviemo. Bauru ajanuo. Bajefwemo. Bayo jweje. Afiewa. Amen. Iyanwo. Oui. Iyanwo. Ngolo. Iyanwada. Watike. Amuli asutio. Anyesulo. Iyanwada. Watike. Oui, Watike.
unjengo ya fio. Itibingo ya fio. Oui, Sambana fatigué. Gloloyo. Glola, Yanona fatigué. You no nyamye checheri keba. Bingo bube akunda o belia sutie. Bingo bube akunda o belia sutie. Obu akunda o olia sutie. Baba, kakani yenu seke. Baba me onu. Mami me onu, ani abia me onu, ani abla me onu. Minyamie. Oba sumani mioma me afiewa. Anwen ngori ka ofre. Sa wakana ma on rami no ambe. Bleni ya oye. Yo nga makani. Si benzolie. Mambe alaje. Mambe ngoa. Yo be jwe rabengoa. Be tijuma. O sulei o enyo bengoa no. Jésus de ma non. Jésus de ma nom. Jésus de ma nom. Jésus de ma nom. Be kranga be balingre mo be dialaje. If you are aurora klabama osu esunya no makura fiwa. O keno ikira je de ma nom. If you are bloki on sunia e donga wensu mien think your son now ken gwana vie je de ma nom. Mo manga be oye be die be nyaye be natiye ye makamvule nyolie seri nyamwani akrofe pamu nyame ya muyo nyame ramgwa inga mokane o jenwa amgwa benu ye makamvule nkelie mlom. Et bien Jésus-Christ de ma nom. Amen. Mai gwase nyame ya undwe ino mami ramuso. Sien iwala nyami yase oningamo if I titin sang nyami imo oni nyami ndebo tiri lease eni anga besisi isoi besuba kai soma jaso isi eso ya ufemenu ni eblei wavie mai blana yala miansi Milawase o minyamye milawase o yo milawase o minyamye milawase da milawase o minyamye milawase o milawase o minyamye milawase da milawase o minyamye milawase o milawase o minyamye milawase da milawase o minyamye milawase o milawase o minyamye milawase da. Sien ma eso ya ufem benu. Yo amuboni bale. Amuboni bale. Manya miera muso. Amuboni bale. Ye. Amuboni bale.
Eyo, ammo on y balai et a offert papa mon. Si ni namungle mui et a offert metti non et nous na be soupe nous qu'on combat que offert une femme et bien Jésus. Oma maeso enya me kwadio Lazare ofi balikuya Sasandra maeso enya maino kai so ni osuba enya Lazare oni mo bla hen osuba e baba nyoba lo maeso ino e so enya ma Glauri afwe Nadia ofi Dembo Klo maeso e mami no ye mami nyosuba le et ça, enyama Kwadio a foué Kofi Séverin. Kwadio Kofi Séverin fin gagnoa, mais ça enya Séverin non. Enya Séverin. Yeba, we konlole. Ye ça et a foué Goli Kwame Jean fin Sasandra, mais ça et a foué Jean et non, osuba yoba lole. Ye sien enyama ngama balike on fait une femme et bien Jésus, il demande ouye. Office Sakasu et son Ngesan Akisi Eden. Ngesan Akisi Eden. Et n'y a pas Eden là-bas. Nyamie ramusuo nyamie amulie e ya ufe kwa mu e baba surintendant Kra Daniel oni esini ni ngabe so e bojuma e dile no nyamie isram be kokla oni nyamie mvle ngaba yaklan be de manu ni bobo de manu e ya mu ni bale ango na sanju am tranle e lo fo amerike ye eni ngaba ke fe ma Jésus ma mie so bo ye na kachiasi si so atin kumlom kanulele manyamie ble ngama ni asien soai ovie sieni niamo Keo afano pa bwe de wanzu sa juae. Emiera Yesu, emie Jésus de Malieno. Amen. Si mai jaso na isosura reka sieno na. Mai sansu na ramungwa. Emi nyamie bo suma ni me amu afiwa. Ido masano inu andenga etilinsu manga moeni ofata ngamo tikpama ngamo anyenye angwankachi anyame sulein owe yinu wawroi okachi ojumai oikpa akpenzra no bebu osran omabe onyamie ma otiti onyinu nyanzue nyamie sondo manui masura le tramususa zia jeje de maino Nyamie maosu srambe no ye ba natimo ayesu sandenga ati wanzofwe ka febrenga nui nyamie katia duma mlom kakolei nati Yesu kakolei natimo ayesu kakolei me awra wase kakolei me akru jo ma wa ro jofo afenga wa sunya me jiso trongle mo chercher maliano tu patenga wa ngwanu me me jingle mo c'est ostra via un sandi me nya me chengwa baba raonvle suo ma be di la lobe mama nya me mvle ngale nga me nya mudi nya me nu na septembre ite babroni san wa ju yewe nya me ni obe 30 isura le 30 su Nia anyamie sule ingwen ilika yenyamie ni onatiklama emi Jésus bo teni bo uli bo fivianu fiteli bo ngwanu ti idu masano mo eso ye mansan fo be seke amen shalom
Nyamie be afie